Kidukot jong ke KSU hapok ke lam Presiden usamna lambok Starwell Marngar bat General Secretary ubak Donald V Thaba kilale ya kendu ya UCEM ke KHEDC ubak penyat SIngsEM rengkat bat yaki Executive Member ke batamai. Habaya keren bat kinong patai kubor Presiden ke KSU ulaong bakaseng kala dawa na ke KHEDC bakam day ban I no objection certificate NOC ban sna ya kalinti rel kat ba kasokar pedeng kampat pedang ya ke jing dawa ban pentrekam shua ya ke inner permit ILP ha ke jela bat kidap ru ta ke jing sung tenat baka council ke yang lang ha ke juhi ke nongrim halor ke nikamat ke KSU ke keren da ke basai bahkan bha shibun ya ke sokar jela bahkan shim kya bha ban buddin ya ke jingdawa pentrekam ya ke ILP ha ke jela bat kam dai ban khore ban pentrekam ya ke lentirel bat lada ke sorkar India bat ke sokar jela ke ya da ke bor ke KSU ru kam ban se ban shim da kinu kilat ni kilenti Presiden ke KSU ulong baki hindreu pongut ke MLA ke jela ke ban kut jingmut ban penti kena bak ILP kan trekam no ha ke jela bat enda ke ILP kala trekam en saya syong banyak keren la en pedang ni ya kalen tirel hapo ke jela ke KSU kala pen pauru ya ke jing penyau halo ke jing penslam ke sokar pedeng ban jubab ya ke jing dawa ILP upat ba bat ke sokar pedeng kala pen pau ba kadang kemi benia ya ke resolution ke batang sisla ke bala menjur da ke yeng dorbar tauan ke jela wat kalian ke sokar India ru ke push ini ke kamba kata kalian tiral ke ban poin sport ke jela acung ini kalian ke seng lah kalian ke basai ba kapsul kambet hapit rodang ban ILC kat baka sokan dia kampak tiang berterikam ke IP. Di nagaliang kau selu ni sultanat ba kadon harju ka kompak kat padan ka nagaliang ko seng ba iong bangidon kam swai ki ang sia keren ntirat. Di kani kede ka kerbo ko basai ko sokar jalaru ba ngila ju sngo wur ini ka kam bat kadi ka kerbo basai ko sorkar tangkapkan bahas bun sorkar ba kalong agresif ban budien ya kata ka resolution halo ka LP kam di korek ban terikam kalentiran. Tirara ke sorkar jala bal sorkar India kaya de bor tinggi kumansi habni kailang hamadan dak de no makalanti di kita ki alai tali kimat pangi snow sa ki ani ki isi batmai bat kajingya liu jembut kajingya keren kalong positif bat kani kamdai kesin ke manongkong misalnya kendu biang di sini jagoi bat isu ba per ki bangi keren mata ki ba kamlong ala ban omangan pala hiban patailut nama kidon ki benta bangi haban nang ya ter liu jembut kapan pek kan ti jong anduk dibon ki bang kapan ya keren tigi sang yo ban ya slok ni si ban wan nam ta kum no ban pan klan ya ki ta ki benta ki ba ki kum ka jaj bring angdut ba kum ka seng indut ba nang ni ki ban kha nang ni mi nam ta ban ya da ka jaj bring ro i dengi keren spang ka ILP isu ngasngo ba ngenam la ban keno tang ya kti kaman ba kti ka ya kani ngi ong ba sokan dia ro kala persang ban tercia thai ka kam e kum golong ka sokar jalar mi i kum ka lek dengan sengau je baro atri gibor ki hapan sen kren nak basai supat ba jong jalan jong jaj beri mo kren tu sengi lak om em na hot ban terikam ja LP bo jalan cumi de ka basto si ro su kolong ba na lor penik ILP ba lapas de resolution ha usnem ajar khandai ba tin kasir kum jo na lor kata midon sekene ke MRSSA kadai ka state act ba pas kelong do usnam ajar kan de kanir kum tip sanu ko sarkar ka bu ba sanu sarkar ka penterikam jidan Sipor ke ong ban plino tak kedop nanti po umling frenda kedop terlasi mendar po saka terlasi kubet tingi snow ba ka komlong kuman snow ba kita kinong toan ba ba lapan pun kumuhor padi ka po depi ba ken penti kena bagi an kanun ban pek mi benia ba kam tam ban perking ban terlasi jeung warung tap jeung ko wer ko ha 10 po jela jungi ki ban terlai dang sian phidong i nanti po kaput taki kharbang lagi rung tiba pau ketang hiu prangut tiba i taki BSF ki yoban so kita barung man kasngi bada tinggal su berkata ka jeng barung kertap ki mendari po jelajungi kamdai tang sisien ni tang sibana hindai kelong man kasngi tadi kepor sokar jala bakendet benriu lada kaji sorkar jala kamla pentrikam ki ante lada ki don ki jingjia ki bakumni kumtai ngathrai sorkar kamdai bekeno bagi kun sama lagi gitar sorkar kadai bekeno bagi tagi seng balang kisim ka an ti hindai bagi naya up bagi an terikam hendak kem terikam ni masih hap terikam dagi wi pat la nanti nam ta kecing sosangan jong jai menteri jong celah bro dan nak basai sorkar ba nai long agresif ban budien ya ban budien ban ong bangi terikam no ka
railway ko jala jingi ban ko ringi kren ka basai ko olong long agresif kot jumut tang da kawai kita kin rupungut ban penting kena ba ka LP terikam anda kata ILP kalau terikam jala in se song in se yamer jumut langi pediang tidak bakan yu jat ko jala jumut ada jam tanah kalian juga seng ikren ka basai yang bai em ngenam pediang ya kata ka kalinar bakan ban rukjat ko jala jungi Mafri itang kumpai karalu kita ki nubai nong hak ki bawan sejala jungi ki barungman kasngi. Mendai ki wan ki do teng ka trop ket mar ka ket la kita ki mendia. Ki pimudor stakar karali ken ket ayu. Wat ken ong ba te teng tanah tak karel tu mar mendai. Hadu ku bade karel ket mar beri kemari na ju ta uturak. Tingi kran ba sai sarkar kolong na yele kai ya ka jiksong sengan ju jat meriu. Bat kongsan kolong pensengan pentikena soal jiksong sengan deki ai. Bisa keren serta kecing sok bak sarkar keren. Mat uranium ke baar ke lintirel ke balai ke nika 6 schedule amendment bat kiwe ni pai abide ke mat mengikran sepang uranium na kaliang ke jungi kum ke executive committee ke pemerintah ngila keren syai syaki ba na kani ke isi ba thmai menta ni yang persya ban ai kanu ka jingbit ya ka state government dan ya ka central government ban explore na ban ti yung ni marpo khndo uban long ka jingma yiki pai ba asa tu jaka bat kumju ru ban kata hakalian ka kwat ka khya nam taki nong sosno ka baar pat ngilapun ken maru yaki ba ka isi ka pemerintah bat ka council pro kawai ni lashim na kawai ka rai bayam mentang impat ai kanu ka jingbit lene ka concern ne ka NOC syaka Ministry of Railways National Government of Meghalaya ban sya ya ka nika ministry ban te ya ka lintirel hapo Meghalaya tat ondala penbet da kumwei namar bangiru ngiyang bakat bompat don hikinunu kilat jingyada ki briojungi kita ki mekanism ki ba pair ki banyada ya ka hop long brio man brio ya ka essential kadar ki shnong ki thau ya ka ki babun ki khndo siap ngi soba kampat long le si yamenta ban ai jingbit bante ya ka lentirel ka balai pat ngilai keren ru syapang ka amendment jong 6 schedule kaniru kadi ka wei kamat ka bakong san bha wat yang ngiru kum ki member support kani ka yeng baru lai pungut ngila judan meeting na ka por ban ya keren halor kani ka mat bat kumbangila ban suthu ba nakaliang ka sarkar India ru kala pha iki kot kisla ban kam penkeloi le si ban yo iki jing mud naka state haka benta ka bakhaddo final stage te namar ta daw ni kum ka executive committee bathmai nadu haka isi ka ba ningkong ka bengisyong haka apply tari new jalio nilai keren ya kani ka matru bangin ra ka jingpen snow syaka state government ban budin habede ki kot kisla ki bawan naka Ministry of Home Affairs habede kani ka 125th constitutional amendment ka bahap lang jo 6 schedule ka Khasi Students Union KSU kalapan pau baka kam ti uranium kam sim lakun hendrai kalaya napo badai halor kani ka nongrim ka KSU ka wan ban pen kan mau ya ka district council bakam bet ban sha ban ti ya uranium ulambak stawel marngal ulong ba kibriu jong ka sarkar pedeng kilawan ban selok bat kipat ba kibasa hakathan kitraying kitray kendo halor ka jengkang ban persya ban ti uranium ulong ka jing kerdap ka yusil ya ka office jongka hanong ba shilong ka daitang ka jing pentame ye ki ba bakan ya shu sakmat ndai ka ai ka baja hamadan pat kalong ba ki persang ban yoti ya uranium ubadan hakani ka jalla nakaliang UCM ka KHDC ulong baka council ka persya jur banti ya uranium bat kanam ajing bit satya ya ka sarkar jalla ni sarkar pedeng banwat banya ni banti ya uni umar po khandau ka KSU kala dawaru na ka KHDC bakam dai ban ailat baki jaka hakarilum khasi ken kalalong kum ki jaka jung kilen sipai na marla sakhi babun ki jingja kilami na ka jingdon kilen sipai seng hari haman Washington nunu si emtmai juan perkemau ini kilai teli ke kabah kmat tam ni perkemau kolong ba kum ya kanong rem ba ka seng ga yeng bro kata kalong
bagi ong horkit hodang EMTM sepang isu ni marni sotu hi kadu kawai busin ban ya chakmat busin ka habya lang banang ni kum taka yiang ka hapan pan jingbet ya ka NOC ban ya chakmat tinggal lagi kisnam bang manswa naliang kausel khamlong no seban ya chakmat di uranium anda ini kendia senam ni lagi ya kunduk no por sport bat kani ka jikuduk ta sengiru ni sultanat ban yang kausel kadang yebat jika juban lak boleh keren kisnam bang manswa bat gitmen skam bagani ka ju pemlong peman agar jum penyak kam ni distrik kausel kan ye peteng ko bujulong ko bujul keren por osakata di bat ka baar kalong ba de pipet sepang ka jinglong juman ki jing ju pensau na kaliang ko sang na ka por sport ba nim kwa ba ka chat bintu nyung trep ni kan long kum takalen sipai kwa ba ka council kan hap sutu kan hap perkhat na ba nguli i subun ki jingjia jijon jingbun ni kitam juki sipai maju osngau nak por sport ka jingwa chaka ngi sipai fer tadi kanu nuru mi iba stang long agar sepa sarum bat sene dan kaliang juga stang ngi persom tak sengi bat ni snow kemen ban liang kapsel ko ong kamlong kerki na kakam kan hapan bicar bat ni sotu ba ka kapsel swam ja chakmat lu kan hapan pet pian pabian na bar ngem kwa ba ki jaka buta po ju bring trap kan palong selen sipai ba UCIL kala khangnya ka office benar ni ndrei ngi haban tip on stu ba ka UCIL ka statement ka jongka ko ong temporarily shut down the office in Meghalaya kamut ki shut down tang sipor berhadu mentahi kidang ong bet ba ngidang yaiwat ki jingbet na ki bor ki bedi pej ko jelam Meghalaya menyo pun klong uranium marapok website jeng UCIL hi kini ki uranium ores ki bedan ngi po Meghalaya kidang dei hi ki future project sempat beng hadu mentah de habede ba railway pan lamar ngi bakal dan kata jingkrang kembala keren de prime minister ban connect ya borok ki state capital sebagai Delhi tingi ngi sngow ba nadu menswa nadu kino ngelam gejungi por menswa pajba ngela persya egal tiral ti hak badang sudap ja haus nam arhajar khat nyawru ngela persya egal tiral but life sangut ki dekat jung ki isu gila shong di banai po jil lagi spangut gila satwat bun gi balam sauru but ladai ba ka sarkar ka penbor ban wara biang kata kalen tiral de ni haban repeat biang e belajar arhajar kan nyaw ngim dan jing ting ngim dan jing salia ban repeat biang ka ju but ngit scam ba kan ka jing kendo jongi kan dan ka jing mut bat jing mentoy na menta ka state government bahkan pediang gini jing ai jing mut jongi te ni kwa ru ba ka jing kendo jongi ka isi bat mai ka state government la shimta yo habai de ba kan ka 6 schedule amendment ni kwa ru ba ka state government kan khot no kham kloi ka meeting jong baro lai tli ki ADC apo Meghalaya te kan ni ru de ka wei ka ba ni kwa bat kerpat ngit kedu ya ka sarkar jela lingba i deputy CM i babat eka discouncil affairs te kita di ki jing kendo jungi bat nakal yang jungi ngi kloi ban yatrelang ba ka khasi students union ka wan shakmat ban ajimut namta ka jing bit jing biang jong ka jing ya be ya renti akasin syar kadar kamtam ha bade kini ka schedule amendment bat kini ki we ki mat ki ba kongsan